Enam se Tracey Boakye enu guase ni ba. Tracey Boakye won so nyansa enti no ena obeye sa no ba Tracey Boakye bra me ka kire wo sa nkwase asem na wo tiga na wona wudie na murusu Mahama din ade atache no nkwase asem na wudie no ye extra careful Tracey this time no joke abusua monche Tracey Boakye emre me Ayisha modi emre me afia so asnega emre me platform so Tracey Boakye ense munu na wudi ewa afia so asnega post ase no enough is enough Tracey wa wale a mo woni nka wa menam afia so asnega so oni eye Ayisha modi enya montokwa a mo hwe so mo komotokwa na wa Ayisha modi entokwa na oni afia so asnega ayakono Mahama obesi musai Ayisha Mahama abeye dai ewa woni afia so asnega eni Tracey Boakye entokwanim ewusa mo share this video we na the ema me nansamfo ahi edini Adwenepahene aka enkrata mukinkon aka fufoken aka bema yefa na yiranim enyefom aka mutwa na omotem se no pressure would me cha pressure by the ever na safre Mr. International man ye kasa kire wi asena bi muso kasa kire mu namfo eye Ayisha modi ati America abonte so wo se adwuma wo ye living ai ono hwe emerewa ani nkokora ntonya ska abusu e owiase ska na wanya na Ayisha modi still na otokote tenie pa Ayisha modi ska na wanya na still na no ye dey otokote because ye nyina tie na Ayisha modi eba abonte ebe yesa brante bi na oye ne boyfriend na brante so ba abonte be ka say onya ne girl we ni nyina chi no Ayisha modi da bi oba abonte a ye di ne tete ne hwe no ai na mto we ma we ana mhwe we ana me dem ye this me that Ayisha wo si den amanfo di omo e wo Ghana ena omo de nya ska dia enya so ka ho bio sa wo si e man be bre di omo wo Ghana ena omo de nya ska Ayisha modi o ka ho bi because sabi nyo kwa na otukwa yo ye nyina ti abroche ni bi omo moti America ho na omo yesa living no omo ma abonte me kasa se da wo kasa no Ayisha kasa na doso Ayisha modi kasa na doso na artist we me na me promote no artist we me na me yesa so onye obia me ka rekord a kirewo nti Ayisha modi sa won pesa Adwenepahene ebeso ni janda gu so a yi Mahama din afiri wonum se Tracey Boakye na annanya wa wale o Tracey no otena wale ase enye Tracey Boakye na won hwe nyansa nye Tracey Boakye na wajimie ana wono ba betana bonte ana mi woska ana me de mi woska ana be ma me nte kra mi woska Tracey Boakye e yo ba wo nyansafo a nko awale awie no ko megu be me nanim ase e ko awale awie no ko ne be ma no tukwan a on kire Ghana for say ono no twa aye ticket edom tukwan enam se Tracey Boakye e nim guase ni ba Tracey Boakye won so nyansa enti no ana obeye sa no ba Tracey Boakye bra me ka kire wo sa nkwase asem na wo tiga na wona wudie na murusu Mahama din ade atache nkwase asem na wudie no ye extra careful Tracey this time no joke me Adwenepahene na me ka kire wo sa wo se muru na betena bonten ebedi mre bi atwam no maninsi wa se wunim sa uno bi kuntokwa na owale na be so wan kona so wan kona enya sa na mamanfo be yusu Mahama din because this time no ye ni agro wo puso adaje ni puso unim na o Tracey Boakye enam wo so na mamanfo be yusu din e de betwe Mahama eba omo issue mu a me dodam Tracey wani nje o wiase abae eni ja oba wiase be wale yese wani nje no wani nje wa wale wi a oba atan wale ho una ade una so woska Tracey ena mamanfo de refer se kwan be na fa so de nya ska no wo ejimifo kwan no tum na wa jimi dodo me bu ofu ye pa na Ayisha modi kwase aba jimifo ni ba we ono ta America wa jimie no jimie Ayisha modi weti social media so ana wo jimie ana gise de bia no ono ba abote abeyese na mto we ma we na me ye ma we na Tracey Boakye so unso nya sentino ana afia so asnega we a ope wa wale guo afia so asnega epe wonim guase ana wo afia so asnega ani kansa Ayisha modi nya ntokwa na wakwa ase na komente traba bia una so ye bilonia una so sisi dan una so Oscar e de ba asem biem enya afia so asnega no we nya ntokwa o kwa ase Tracey me ka kiro mama Mahama din enkwankoda because this time no ye pegana yie ye pegana mpuntuo enka ne hunu se Akufo-Addo aba Ghana yie ye hunu se Akufo-Addo wa boss na obia Mahama ene se hia no enam se mu nkwase sema mu ti Ghana mu die ntino akwanya bia mu nya ya ma waso ye ntino mama sabi omafo yusu Mahama din e de kan nkwase sem dia this time no ye na ewo sumu ye hunu ohan enam ohan na ye hunu Tracey Boakye me donyame wa light alai
se wanya on kwase a comment na comment a man post to ase momba yusu Mahama dina Tracey wani njeda me adwenpan na me ka kiro sa se mu no too much Ayisha modi we your first and last warning me nche video ho mo se ma me nche video wo Ayisha modi wo betena broche nkwase asem na ata broche na wudi no oba besi auto wa autokote na Tracey Boakye so atimi akwakọ wale also Mahama din ada no what wanna still na wo jimi na firɛs sene ga so tiga na ho na kote abon se na dun so ba akokọ ana oton so na jimie na o jimie no mumie no nyina no wo firɛs sene ga ene Tracey Boakye jimie na mu jimie no edoso Ayisha modi bodam se me na wo mu na wo jimie no jai menye ma adwenpan fere ni bre ma so ko this time around no yempese kwase aba bia beba me ba bote be kan wo ye kwase aba na ba bote yusu Mahama din a I will strike you me catch no because this time no youth no Ghana no ehia moa Mahama se wo ba be boa Ghanaian youth ama Ghana for maburu no afọ mutuma pafra Mahama so be tie Ghana maburu no ase because mistakes bi atwam no omo repeat some mistakes ni biem enu tie ama yesusu ne gina wa be kwa ma Ghanaian youth no Ghana for maburu nti sa wote wona yo ba na wotamotwa ato kon na didi nkwasesema ye entrance ema chance nti Tracey Boakye una firɛs sene ga ene Ayisha modi monya montokwa monkomontokwa na monya mu jimie na mba yusu Mahama din era wa be jimi no abuso no besia she video we de mame me bu afu ye pa me next video no o metom piga atosom omosamia peace out Odo mi kokro ma ba o na mpato ko e do he ma mi wo fa bie mo se me nsani ni ska wo Ghana mame na so wo fa nsani ni ska ni kwa so kokro na ma ye ne dey tuna fi na send there e kwa bet na me me announce tap nka dia tap send na no so ye dia apo aba obia da no dugu no phone so na wo dey register this and this ka kofi ayente na hwe sir na wo kwa bo ko trace ka extra man mesraw me kan for tap send amount so you so iPhone and also betam no akọ app store no download the go phone so Android phone so no akọ Google Play no download the go phone so mesraw and I wo send so mesraw o first transaction be no wo so wo hia promo code no so ba adwenpahene adwenpahene edagu yes ntimpacho uboguma wo Europe kwa da obenya 5 euros free before the some party for some can tap send edamount wo America so ne Canada dia mama $10 to miss now man ha oba ho for say enkwa abonte no bi akwaso pe mpacho wo biara no na eko some kwa abonte de mama download this see atena fie mpacho na relax no one say mpie kwa abonte bi mi hu say me kwa abonte mama na ade a am de krompo ni say first one no musu credit card nko a ene de tap Paul amante mo say dikanfo obehu ye mobo wo se unsu normal bank card utimi de register SMS ka kofi asem atadwe yate de ti tap aba ama hiafo say send this kan ko Ghana na rate no so kama yenche bi bia mama mesraw me ka fama on se wani age ni anu ni me ro ye bad power and tentem ti mesraw promo code bogum na ho hia me adwenpan ai na nya 5 euros free ano mo Canada so ni US so so benya $10 say your day me ade afo de uni se me na tap ya kama tap send abusia rate mo hene Adwenpahene otwa supire kwabrafo waye kwa bibrim han bafo otwa burumu wode putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi